abanga abagusi ntoro musinde ande ntoire wetra sama avera Yesu Kristo muntu tayo okugwa ekaraba gusito kura gutiringana kura koroka nebikuba kura koroka nichingo aba gusiyaba ngomwato chore tokinane ngomwato chore tokinane kwa kinane na akio muntu nse faida leo ndio sababu naomba kwa unyenyekevu viongozi wa kanisa, ikiwa kuna utata katika uongozi wa kisiasa, Mungu amewapaka mafuta kusimama kuleta suluhu ili watu wetu wapate kupata faida ya uongozi. Yentongeyo okwerorera ngana yitire nyarebe muzikina akora ile nyarebe ndusubu mwaka rumunu wanendu anakurama muntu nande ndokurama muntu umutumo irodo konjoke ta goita nonyene ngi ta kurama muntu omo itevere yenya sae atotumeke tokoli fakyumu busi angabone toko kina na kwenda kulia maliense aije busi tayyo toko kina na kana akyo nyaro na muru kilese yenya saa tu avere ege ko kana yanta nyaro tu